va kombisa timhaka ta ku swin'wana swi fambanga kahle ka marhavi ya vo hi ndlela leyi se ta va kha hi bula na vona sweswi endzhaku ka loko ni ta va ni hundze hi laha. A swi khataleki leswaku u rhumeriwe ka CCMA, xiphiqo xa makheniki, nxaxameto wa swikweleti wo hoxeka kumbe ku herisa vukati loku nga kanetiwiki. Clientele Legal yi nyika vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla eka maAfrika-Dzonga hinkwawo. Tipholisi ta hina ta fikeleleka naswona u kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wa 745,000 rand hi lembe. Hi yimele milandzu ya vaaki, vugevenga na vatirhi. Swipano swa hina swa nawu etikweni hinkwaro swi yimele ku ku seketela 24 wa tiawara hi siku. Naswona tipholisi hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya beyili. SMS munghana ku ya eka 43971, yeleyo i 43971. Clientele General FSPL enawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Shoprite yi ku nyika mixavo ya le hansi paseka leyi leswaku u ta tiphina hi Easter egg hunt leyikulu. Swakudya swo tala leswi nga na nyama yo tala, ku n'wayitela loku nga heriki na lava u va rhandzaka, na ku hlayisa mali yo tala swinene eka mbhukuti yo fana na 2 liter ya Clover Tropical Dairy Fruit Mix hi 32.99 na ti 1 kg timbirhi ta Store Country 40% fat spread hi 89 rand ntsena. Yi kumeka ku fikela hi ti 12 ta April. Endla paseka hi va leyikulu hi mixavo ya hina ya le hansi ntsena eka Shoprite. Xa hlamarisa ku ri ku pfuniwa nyana swi nga cinca swilo hinkwaswo. Ku pfuniwa swi ku susaka vamakwerhu yo mno ndzi fanekele ku chela petrol nakambe ku ya eka wavo bangi ya mina ya ndzi khensa kokwalaho ka sweswo. Swiper FNB Visa Aspire card ya wena ivi u tlheriseriwa ku fika eka 120 litara hi ti-e-bucks loko u chela mafurha eka engine. Pfula FNB Aspire account eravini ra le kusuhi na wena. FNB hi ku tirhisana na Visa ku pfuna swi cinca swilo hinkwaswo. Ku na swipimelo naswona ku na swinawana swa ku kuma mimbuyelo. FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited i vaphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nga le nawini. Hi rito eka lava va ri pfumalaka, Afrika wa vulavula. Eka ka Munghana Lonene FM akomba ndlela mingisiro Munghana Lonene FM 12 timinete ntsena ku pela wara ya 12 ku na hlengeletana tinharhu ta ku hlawula vurhangeri leti nga le ku fambeni eka ku hela loka vhiki kumbe leti kunguhatiweke ku hela loka vhiki leyi ti komba ku yi kha yi khuluka ku fika sweswi ya le Mpumalanga swi ti komba swi kha swi khuluka swawo a ku ti kombi ku ri na minkwetlembetano mintshamo yi ti komba yi kha yi famba kahle loko ni nga ningisela xiviko ku ya hi Sinhlamulo Mabasa heba Mabasa ntsena la se Sinhlamulo Mabasa loko kha nyika xiviko va swi tikomba swi kha swi khuluka swa vona hi ndlela leyo kasi le Eastern Cape yi ku ya hi xilerisi swa khoto bete fana ni miyimenyana mi sungula mi lulamisa swilo kambe swi tikomba va African National Congress Eastern Cape va ku hayi hina hi ta ya mahlweni noma kanjani hambi swo yintsuku yini hi ndlela yaleyo kasi yin'wana leyi languteriwile ku la tatwa ku tandisa ku yini swivengeri yi ta ya mahlweni tanihi laha yi kunguhatiweke ha kona hi leya ya le Limpopo laha ku vuriwaka leswaku khoto yi nga teka xiboho mixolo yi bakanyana tlhelo xikombelo lexi xi kha xi tisiwe hi tatana Basil Mabasa hi lava hi lava ku bula na vona nhlekani lowu hi ta twa ku hi fike njhani la xiboho lexi vula yini na so va yisa ku yini amahlweni switsotso swinharhu ntsena leswi swi lavaka ku va hi twa ku va angula va ku yini ta va hi ri na muhleri wa tlhelo ra timhaka ta nawu va ta va ri kona advocate Ntsako Terence Baloyi ya fukupela wona ya 12 hi tle bula na muhleri wa tipolitiki kotara ku nga si ba awara yan'we hi ndlela yeleyo kambe hi seni mahlweni amukela tatana Mabasa hi bula na vona va seni hlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. But nakshota wangsiri wa MLFM. No aya khensa swinene kumxani a hi sunguleni masungulweni ya kona i ku i ncini lexi xi ndla ku n'we tani hi Basil Mabasa mi teka xiboho xa ku mi ya a khoto. Yeah, I think maybe just also kuba ni clarify ku akoba Basil Mabasa as an individual, Basil Mabasa as secretary ya branch executive committee ya what tells College Town sub-region. So like when you were in that context, you are like ifamba kahle the way in which like we were also saw. Okay. So the 20th November last year, we na listening branch biennial general meeting like for electoral leadership in. So Mr. Gona
not elected the branches. Obviously, not the differences in terms of leadership preferences from members. So I find it's like 4 o'clock. So look at 4 o'clock, Kolomia 4:15. Loko kusungula ku run process leyo you verify one if I queue ku ingena a meeting loko ka ku scan in kalishesha electronic scanner sifika ka number 19 ifika ka number 19 vanhu lava already avararandini va decide ku stop a process yo scanner ba ku BGM hearing ngeza ku verify member hinkwaro leti ti nga la ka vicinity no BGM hearing elected leadership va vula leswi va nga vula kuswona. Then as discipline members of the ANC what we did meeting ani registrar kona I continue na register I verify membership ya each and every individual ani region va yinyike membership list who's a member in good standing and who's not. So normally they verify the membership before the BGM and then they give us the list of members in good standing. So check us. So we're basically verifying the members manually. Now, logo is number 86, Koramila number 84. The members that were present and the previous chairperson was there in the meeting. I got 86. He's Kusain will register. Then the chairperson opened the meeting go ahead and all that. Mara corner structure based on membership verification in 19. Even the register was at number 19. Now we continued from 19 and above. It's court records. So it take out that package and everything. He is a regime. It takes a papila. The 21. The meeting was on the 20th. The 21 was there. So a parallel structure. A company address as DEC. Can you please address this thing? He is a regime. And for the regional secretary, a comma phone. Nungamsela with this papilla. Mercumina confirm. Then from there, he follow up by the phone calls. If this too difficult, he never even answered my calls from there. I think I spoke to him that once. Look, he follow up to that. Then it is 22nd December. A preliminary BGM verification report. Ni komba buku branch ina ipasi ni kumba aipasangina. Branch ina ifika yuku in the electronic scanner report, she could verify with 111 members, my one. Whereas the physical register, you come by 86, my one. If you branch qualified. In reality, Brapet, the ANC cannot produce evidence of the additional 25 members from 86 to 111. Who are these people who have been verified electronically? I've got now 111. At most, we're at 86. Now, on 64 members were not verified electronically. So that scanner report, where is it coming from? So, look, ni kubana na meeting no elected delegates for this conference is the 22nd January. Mara region communicate on the parallel structure. No convenani me delegate. They don't even invite half the members of the branch. My one, but invite an one as one. I elect you end 8 o'clock. It's on a Thursday, 8 o'clock in the morning. Imani undela ita swikomisa ku ndlela ku nkarhi wu nga yivi andaka leswi swa hlamarisa ku ri ku pfuniwa nyana swi nga cinca swilo hinkwaswo ku pfuniwa swi ku susa endlaleni ivi u tikuma u xurhe ku xurha u rivala hi Tuesday ivi u tikuma u khome lofo hinkwaro wa rikwerhu hi FNB Visa Easy Pay You card u xava lofo ra xinkwa hi 99 cent eka Pick n Pay vhiki na vhiki naswona FNB yi ta hakela mali leyi nga sala hikuva ha swi tiva leswaku munhu a nge gingiriki a khomiwe hi ndlala pfula FNB Easy Pay You account erhavini ra le kusuhi na wena. FNB hi ku tirhisana na Visa ku pfuna swi cinca swilo hinkwaswo ku na swipimelo naswona ku na swinawana swa ku kuma mimbuyelo. FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited i vaphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nga le nawini.
Cylinder Specials build it eHeavyview, Mahushu, Graskop, Mukushu, Natulamanshi build it Hibuyile, Hibuya Minthobo Linga Korusik Eka Sofulela, Mabanti, the water tank, Striswa Swagezi, Soplamba na Sotala, Aho Shavekansena, Hikome quality, Taran Mita Chemlela, Miss Shavena Ikusiana Chinchi Esquameni, Hile Graskop build it, Mukushu, Mahushu, Heavyview Natulamanshi build it, Cylinder Specials. Irito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Ile kamkara lona nefema kwa mandlela makumembiri timana yatintsayana kubila wara ya kumembiri. Mabasa ni sanle kumena timenente kambur sanlo wa minangwe. Na kesa sunene kumikombili ku misuka kui tani hi ravi. Se chubutiso lishinga ko akhoto kuyiwini khoto yiri ngwe amkombangi ku siliswane iswashahata na swin'wana bumapimelo leswi va nga swi nyika n'wina mi twe swona leswi hina van'wana hi nga twa swona naswo i ncini xi ndlaku ku mi nga endlangi mhaka leyi hi xihatla ku ya hi laha a yi languteriwa kona. Brapet, number one, Constitution ANC allows members to exhaust internal processes to ANC. That is number one. That is, if we had gone to court on the 21st of November after the dispute arose, the court was going to kick it out and say we need to exhaust internal processes. Now, that's why we're going to come to the questions around the whole judgment, right? You cannot say, Kuri, dispute arises, the court. It doesn't work like that. So the steps that we took, just maybe in 30 seconds, sometimes where does the agency comes from? It the 18th of February, we escalated the matter to the provincial office. He never responded. The 13th of March, we escalated the matter to national. Not even today they've responded to our demands. Up until Kuzugwana issue, we go to court. We lodged our papers last week Friday. So we did not lodge them yesterday or a day before yesterday. They were lodged last week Friday. The matter was set down for Swiss. So our application, it's got 4 parts so that people can understand where to from here. Yina part, which was part A, which was for urgent interim relief, pending the finalization of our dispute, let the conference not go ahead. Right? Number 2 is to review the decisions that recognize a parallel structure within our branch. And then number C, ANC ikompeliwa kuva itisa the records the deployees report meeting what 20 the electronic scanner verification report and the liability type wa kunene and the scanner pasramu scanner lesha it runs through a computer so it creates a digital footprint. So they have to go and give us those records. Indeed, Mawaza, you were verified at this time. The location of the verification was here because in the ANC, after what's now, fraudulently so. So we've requested all those records. They did not come to court. Ewasco produced those records. They were even confused in their court papers. Now, this is where they cling on the why did the matter be struck off the road and 5 to 6. Now, regulation J of the ANC guidelines says dispute that dispute must be registered to the BEC within 48 hours. Now, this is the core of the matter, and I want people to understand this. It says the aggrieved member must register within 48 hours the dispute to the BEC and copy the regional secretary. Now, the question is, we are the BEC who are aggrieved. How do we then report the matter to ourselves as a complainant? So the judge misdirected the whole thing and mispronounced on this issue. No, you should have applied Regulation J, but it's impossible because we are the complainant, and yet the regulation says you have to apply to the BEC. Which BEC? Because there's no BEC except ourselves. The most logical and legally permissible thing to do is to go to the regional office, of which we did. So the judge says
Because there's no dispute. That's what he said yesterday. There's no dispute on this matter because we did not lodge a dispute. But it doesn't make sense because you can't apply Regulation J where the BEC itself is the complainant because the BEC can complain to itself. It raises a lot of questions. It's a very straightforward matter. Who were we supposed to register the dispute to? Obvious, the regional secretary. In court papers that are there in public record, the provincial secretary says, no, look, akoma papla raina, it's the regional secretary to address the matter. Now, the regional secretary, no, I called Mr. Mabasa and we spoke over the phone. But that's blatant lies. I mean, you cannot be, it questions the character of the people who came to court and lie before court. He says he has called me. I don't even think the regional secretary even has my phone number. Kubela namuta kubula uruwili iti merits nabula ko the merits ta hinkwaswo leswiwani kumbe kuza namutlha va ku hayi a swi leswi a mi kombela swona swi nge koteki I mhaka ya ku a hi swa xihatla. Yes, you see, so the other parts, which is Part B, Part C, Part D of the application. And remember, Part D of the application has a potential to set aside the conference outcome, provided we can prove in court the delegates that attended are illegitimate. So now, we remember when we go to court on an agent basis, we are saying we will suffer irreparable harm. My one. So, and then on the other side of the conference, we can go and show that harm that we're suffering. We can still set aside. So the court is not fully off the court role. It's fully off the agent court role. It goes on the normal court, which is a review and a Section 53 application. Section 53 application allows the record that the decision to recognize the parallel structure, what informed those decisions. So those who those court papers, they are lucky because it's there. Our notice of motion was properly planned. They've struck off the matter from the emergency agent control into the normal control. So we're still waiting for also the full judgment to be delivered to us. To be honest, we don't have any interest in appealing the judge's decision today. The matter is not urgent. Remember, we were trying to protect the conference itself so that kungabi na electiwa the outcomes things are tainted because of tainted delegates. So what needs to happen now? We move to Part B, C, and D of our application, which then says the recognition of the parallel structure is illegal. Then, if we can prove that this structure is illegal and Akonate recalls the verification scanner, the decision gets set aside. And our notice of motion on our prayer says when this thing gets set aside, it affects the outcome of any constitutional event that these people have participated in, which is inclusive of the provincial conference. So it's not a victory. And people need to understand, we are not fighting with the ANC. People must not go around saying, no, they're fighting. No, we are trying to protect our rights as members of the ANC within the constitution. Ibanu vanganda va vulavula ku vona ndava illegitimate structure lexi vulavula ku xo structure lexi ko xi nga ri nawini I xa vanhu vangani I vanhu vangani lava va nga ta fika va hoxa xandla la ka mhaka leyi namuntlha na mindzuku. Kuna 2 delegates from our branch, but remember, once it takes 1 delegate to change the conference. It doesn't really have to be 100 people that are deciding, because if that person who is a delegate stands up in a conference and nominates a person who eventually goes and wins, that person by nature of having nominated that person has participated in the outcome of a conference. Yes. So, and also, a conference is not merely for the purposes of electing leadership. We have discussion documents about the direction of the ANC within the region, within the province. So that the participation of that delegate taints or affects the outcome of that commission. Oh. So
Yeah, you cannot separate milk from sugar, unfortunately. It was, let me tell you what the ANC and the court made. On our application, we had an alternative relief to say, because this measure is entered, is either you stop the conference or remove the delegates in the interim, right? So they went for the extreme measure, which is to strike the matter off the roll and put it on a normal roll, which then creates a new risk to the conference outcome, not the conference itself, but to the conference outcome because of Part B, Part C, and Part D. Law is law. They know where they are going. They only want the agency matter. Now we're going to the merit of our issues, which is to review the decision to recognize the parallel structure. It's in our notice of motion. We're not bringing in a new application. We're not going to go back and do anything. We have an existing application. That is what has to be determined. Ai! Kupfuke ku ta pfuka mpfundla la kambe mswiritani Silver seni loko mi tinike nkarhi wa ku ta mi ta bula na hina eka nhlekani lowuwani ku dya ku engeta enkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM mi n'wi twile nkulukumba Basil Mabasa tanihi matsalani wa rhavi leri ri nga roho ri nge le ku tlhontlheni timhaka letiwani hinkwato leti a hi vulavula toho hi ndlela leyi tweni nhlokomhaka ta mahungu hi twa mutivi wa nawu ku va ri yini loko swiyimo swi te tani. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Inkomo inhlekane tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya n'we nhlengeletano yo hlawula vurhangeri ya yimisiwile eEastern Cape. Vandla ra ANC eLimpopo ri amukela xiboho xa khoto. Mudyondzi wa ka grade 3 a hundza emisaveni. Mahungu hi xitalo hi awara ya n'we. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Pfuki swi rivarile tinene ta le Sharpeville ta titsundzuka minkarhi hinkwayo. Lembe ra 1960 ri ta tshama ri ri lembe ra nhlomulo na gome. N'hweti ya Nyenyankulu yi ta tshama yi ri na matimu lama hi nga ta ma tsundzuka na mundlwana. Mintshovelo ya kona hi ta yi dya hi laha ku nga heriki. Timfanelo ta ximunhu i ta nkoka swinene. Swi kona eka vumbiwa leswi. 61 ya malembe ya vuhaxi #Andlandlamuka. Munghana Lonene FM makombandlela ukayele lexi eka Afrika wa vulavula. La palamende la kahle kahle leswi nga kona vanhu lava loko va kha va vutisa swivutiso va vutisa hi enga ku la ku ta komba tiko ku milungu loyiwani a yi n'wi chavi ende bolani be loko mo langutisa matimu u tiva matimu ya South Africa bona vana lava va nga kwala palamende va nge se tswariwa instead va yingisela and u va hlamula izingo a nga va tirhiseli nkani wa va kombisa ku yena u nkulukumba la mihleketweni bona loko va ka va rhasa yini and a va swi koti ku pfula leswi swi nga tsariwa hi visa hey ku na section man page man va vutisa polove swilo leswi nga ri ku bukwini se swilo leswi swi nga laha kahle boteta wo jambaxa hi nga ri hamatini serious boteta jambaxa hi nga ri hamatini Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ai mbachana kama sultan mingisero Munghana Lonene FM makumena runaro tumina tinsani kupila ura ya kumembere mtivi wa nawu advocate Ntsako Terence Baloyi lava ku bula na vona eka nhlekano hi twa ku tanihi mtivi wa nawu miri n'we ku endleke yini la ku nga va ku ri na ku kumxani lava a va ahlula mhaka leyiwani va fike va hupha kun'wani kumbe a va swi tekela nhlokweni switandzhaku swa xiboho xa namuntlha ke aya va amukeleni advocate Nhlekani. No ya khensa swinene mi ta hi khomela ku mi juma mani kambe a hi swi lava ku hi kota ku mi hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa loko mi ta mi yingisele timhaka leti ti kha ti humelela khoto ya le henhla ya Limpopo la Polokwane mayelana na ku tlhontlha loko ku nga va koho hi rin'wana ra marhavi ra wa 10 eka ku sunguriwa ka nhlengeletano ya ku hlawula vurhangeri ya vandla ra African National Congress a Limpopo
mi vona yini n'wina etlhelo ra nawu ku sukusela loko ku ta va ku tlhontlhiwile ku fika loko se ku ta huma xiboho namuntlha? But mhaka leyiwani a ni tivi a yi twala yi tika yi tikile swinene mara ko va na xixin'we xitsongo lexi nga fika xi karhata xona timhaka ene sweswo ni vulavula tlhelo ra ku na leswiya hi swi vulaka agency kumbe hi tirhisa the-rules accord. Rule leyi yi tirhisiwa hi leyi vuriwaka rule 612 yi dume ngopfu rule leyi ka hina vativi va nawu hi mhaka ku ri loko hi tsutsumela court hi fanele hi endla leswiya swa ku yi enetisa kumbe hi xilungu ku yi certify. Loko ho tsandzeka ku yi enetisa kumbe ku yi certify hi swi tiva ku ri hi nge fambi kahle a court. Na tsundzuka Botpet hi ze hi vulavula hi swona nkarhi luwa kulukumba Zuma a va challenge timhaka ta election ni kombisa ku loko mhaka yi humelerini kahlekahle loko hi teka 10 days yi nga ya a court a swi languteli ku ri leswi nga humelela namuntlha ka lava a va yise ANC a court swi nga humelela. Ene sweswo ni vulavula hi tlhelo ra ku timhaka leti ta ku i timhaka ta November. November Botpet ku na December, January, February se March yi ngo hela ikho ya court. Ila swi fika ku swi va na problem ya kona. Kambe a ni va nyika na swivangelo swa ku a va ha ri ku landzeleleni milawu ya le ndzeni tanihileswi vandla ri vulaka tani ku a hi sunguleni hi landzelela milawu ya hina hi nga tsutsumela court. Se sweswiwani hikokwalaho ku heta ku swi vona ku milawu liya a yi le ku landzeleriweni vanhu lava ha vele ku hi hlamuleni ivi va ya court va ku swi jahile leswi. Yeah, ku na mboko kwalano Botpet a swi twa ku ri ku na leswiya va swi vuriwaka ti-internal remedies kumbe the-internal dispute resolutions mechanism. Jaji i swi hlamuserini hinkwaswo sweswo ku ri swi kona eswihlayini ku ve na paragraph 86 paragraph 25. Sweswo jaji a lava ku zama ku kombisa ku ri loko i ri na xivilelo Botpet i xi fambisa i xi yisa ehenhla ku na ti-guidelines i khumbe mhaka ya ti-guidelines leti i fanele ku ti landzelela. Kambe xivutiso i ku loko i kha i ti landzelela hi ndlela yaleyo i fika ka xiyimo xa njhani laha se i tekaka xiboho xa ku a ni yingiseriwi ni ya court. So i swin'wana swi nga fika swi karhata ka xikombelo kumbe application leyi ri court namuntlha ku ri loko va ku a va hlamuriwangi kusuka hi November ku fika na sweswi ku nga March se loko se va heta va ku a hi yi court i nga hlamuriwangi hi loko swi te yini. So i xivutiso lexi jaji a yi zama ku kombisa xona but lexi nga karhata ngopfu Botpet ya case leya namuntlha i ku jaji loko a kha a hlela kusuka tolo masepha lamawani namuntlha i fikini kumbe if tolo i fikini a court a vutisa muyimeri wa lava va tise xikombelo. Xivutiso xin'wana xa simple hi xinawu Botpet xa ku loko ri ku since hi ti 20 hi November 2025 a wu tiva ku na mhaka leyi i yini lexi nga endlaku i nga a court. Nhlamulo leyi nga huma ka muyimeri wa lava va tise xikombelo Botpet leyi ya ku hi mhaka hi makhisimusi ku busy i phesa a hi kotanga ku tisa xikombelo lexi. So nhlamulo yaleyo on its own Botpet yi onha timhaka ku tlula mpimo because a wu ri hi mhaka ku ri a ha ri busy hi languta leswi swi vuriwaka ti-internal remedies i ri a ni nga swi koti. So jaji i kombisini kwalano kombisa ku ri mara xinhlamulo ya hlamarisa because hambi ku ri Christmas loko swilo swi tikini rule ya rule 612 leyiwani yi vula sweswo ku tama a wu na mhaka na ku i sonta i mvulu i ri i ta a court. Se loko i ni byela ku a ku ri makhisimusi then swi vula ku ri mhaka ya wena a yi tshamisekanga. So hi xin'wana lexikulu Botpet xi nga endla case leyi yi tsekatseka kumbe jaji a swi vona ku ri mina ha ta ndla hi loko munhu a ni byela timhaka ta makhisimusi. Okay, kambe yi na swiphemu ABCD se a swi ngo to va xiphiqo xa ku yi ya amahlweni ntshamo lowu nge le ku sunguleni namuntlha la Polokwane kambe wu ya vuya na mbuyelo lowu tlhontlhekaka endzhaku ka loko va kote ku kombisa ku hayi swilo leswi a swi vilerisa leswi na leswi na leswi na leswi hi swo swi nga hi onhela. Yeah, ni mitwini mi heta ku vutisa i nkulukumba Mabasa valani loko va kha va vulavula ku ri timeriti ti ngheneriwini na. Se ku hlamula xivutiso xexo Botpet i ku ka meriti jaji a nga nghenangi but ni ta tlhela ni ti kaneta ni ku ri i nghenini mara loko a nghena a nga ngheneli ku tenga timeriti a nghenela ku kombisa party ya agency. So
tiphati letin'wana leti nga kona ni swi ngurumba va ta tiyisa mahlweni. So sweswo swa koteka a ti yi mahlweni. Number 1 hi mhaka ku ri court a yi nghenanga so court yi hlamusele timhaka ta ku yini why mi nga tangi hi November. And sweswo na loko mi swi twisisa ku ri se eka March problem ya court i yini. Va swi hlamuserini ku hi nga hlamuriwi hi ndleni hinkwaswo mara swi fika ka court swi nga khomeki loko ku ri ku ve na nhlamulo ya ku yini ya ku ri makhisimusi. So se kwalani xin'wana court yi nga xi languta ku kumbe xexo xin'wana ni byeleni xona ndaka leswi. Clientele ya kota ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela. Ti-funeral dignity plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa va vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe. I nge hi ku pfuna ku sala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena. Hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakelo hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka Clientele Funeral Plan. Ti-plan ta hina ta fikeleleka. Hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena. Joina namuntlha swo olova. Ku hava swikomelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Ile ka Mugana Lona FM komandela mtivi wa nawu advocate Terence Baloyi ibo ngele ku bulena bona eka nhlekani lo eka landzelerisa timhaka leti ya tele court amka mkombisi ibiyisa mahlweni mtivi wa nawu moko xin'wani court mi nga ya mahlweni. Yeah, xin'wana lexi court yi nga xi langutisa both phethe leswiya kuna case yin'wana ya khale ya 2014 no ku ta va na both phethe emisaveni amtshemba kuna laha swihleketa ya 2014 ya Sihlukhela visa Sihlukhela. Case leyi na namthanase swi ya landzeleriwa for yi veke swilaveko kumbe swipimanyeto leswi fanele swi fikeleriwa loko ku ri ku ya court hi timhaka ta xihatla ene hi timhaka ta interdict. Va swi hlayini swipimanyeto swa munhu swa ku fanele ku va na ti-clear right mara namuntlha court yi kombise ku na leswi swi vuriwaka balance of convenience. Balance of convenience go phete loko court yi kha yi hlela timhaka letiya yi langutisa ku ri balance of convenience yi favor mani hi ku swi tlhantlha ku ri mi kota ku swi twisisa. Balance of convenience hileswaku languta ku ri mara loko no teka xiboho i mani a onhakeriwaka ku tlula wun'wana. Se loko court yi hlela timhaka letiwani yi fika laha yi nga ku number 1 twisisa why va nga tangi hi November. Xa vumbirhi loko no hi mpela ni yima na vona lava nga ta xikombelo hi xona i nga ku loyi a nga ta tikeriwa laha i vandla ra ANC hi tlhelo ra ku swi ri ve le makungwini ya ku mindzuku va travel va bukini everything va swi rate ku ri system goes ku ri va ya mahlweni na coverage. So mara loko ni languta hala ka loyi a ta xikombelo applicant i ta onhekeriwa yini. Se kote loko yi hlela vanhu lavambirhi lawa yi hele yi swi vona ku munhu loyi a nga ta lahlekeriwa ngopfu i ANC a va hlamusela ngopfu veti va ta nyika tirezini ku ri a vonele va fike njhani kwalaho. But hi xin'wana xa vumbirhi lexikulu xi nga endla ku ri judge a ku yini a ku ri no case leyi n'wina leyiwani hayi timhaka ta agents a ti pasi. Sweswi mi kotaka ku ya mi ta section letin'wana B, B, C, D is fine. Mi ta ya mahlweni mara namuntlha mi mhaka n'wina a yi deserve yi vuriwa ku yi agent hi mhaka ku a mi tangi hi November. Kasi ku na swin'wana mi swi endlaku n'wi va nawu ni nga swi tiveki kumbe ni nga swi twisiseki hi mhaka ku ni pfa ni twa nga ri kun'wana mi rhangisa xigolonyani xi koka tidongi hi ku loko mi ku swivangelo mi ya ni byela hi ti 2 ta April mara ku mi arile mi ni byela namuntlha kasi a mi ali hi ku ya hi swivangelo loko ku ri ku mi ala ku ya hi swivangelo kokwalaho wena mi nga vhimi ku hi leswi. But a ni loko ni fane jaji kumbe a swi nyika ku swivangelo hi leswi hi swi lava swi tsariwa hansi hi ta kota ku hetisela i lo vulavula ene loko a kha a vulavula laha court botfet a hi n'wina mi ri n'wexe mi nga twe xikombelo mi nge timhaka ta n'weti xihatla. Se hi nga onhela va van'wani nkarhi hikuva
ku xikolokolo hi nyike xivangelo ta na tshama hansi kahle mina as a judge ni mi nyiketa swona hi vuhleri and mi ta swi tsundzuka ku ri mi ta ka mina as a judge hi xihatla ni fanele ni hlela timhaka xihatla ni tlhe mi lava ni tsala hinkwaswo ya xihatla a mi n'wina mi ri n'wexe loko tsundzuka kahle ti-judge khoto leya ya Polokwane leya ko tala loko va ku ti tisa ti-agent application ti va ti ri vo 20 15 30 se hi siku n'wana wa vanhu judge i languteriwa ku a nyika tirhivini ka hinkwaswo se hela swi nga koteki kumbe swi nga olovi for yena so yes i hlayisa mapayo xihatla mi tise mapayo xihatla etihlamurini xihatla u nyikeni nkarhi a mi nyika hinkwaswo leswi mi swi lavaka leswi mi swi koxisaka xiswona a mi n'wexe leswaku a ta kota ku swi tsala kahle ku loko na n'wina mi ya swi tlhontlha ha xava mi nga swi tlhontlhi mi ka mi ku laha jaji ndle xihoxo laha endle yinini ye ku ya va na swilo swo tala ngopfu loko u swi tsaletela hansi mi ya kuma na ti-spelling mistakes ivi then swi endla ku mindzuku a nga langutiwi kahle nga va nga tirhi hi vurhon'wana ti vona kheseri mi vona ku hela ka vhiki loko nine ku tiya ku engeta inkomo okay ti vonawo Ntsako Terence Baloyi advocate lawa hi bula na vona nhlekani lowu va ka va hi nyika xifaniso nan'we mi la ku vula swin'wana vulani hi le ka 0860002543 in nomboro leyi hi nga ta yi tirhisa un'wana ni rhumela hungu ku swa ha ri kule ngono hela mi langutela na le ka ntshamo wo hi woxe ku erini ku tumbelelaniwini hi ku vanhu lava va le ka unity lawa ka ha na lowu a nga tumbelela ku na mani a nga tumbelela mani 0860002543 a hi teneni ka mutivi ka muhleri wa tipolitiki good enough mashikhu hi lava ku bula na yena sweswi hi ta twa ku yena u ri yini loko xiyimo xi titani i ta hi hlevela hinkwaswo leswi swi nga koho ngopfu loko kha hi languteka timhaka leti ti fambelanaka na mitshamo leyi nharhu leyiwani Eastern Cape a vete va ya mahlweni rito rin'wana leri a ri la ku tirha a ku ri leri ra ku va mahlweni hi nkani kambe hayi swi ti kombongeti a swi le ku tirheni sweswo va vuye va swi hleketa kambirhi ku ta ndlisa ku yini kambe good enough mashikhu muhleri wa tipolitiki ta hi byela i le ku voneni ka yini good enough nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani brapet na vayingiseri va Munghana Lonene FM a khensa swinene loko mi ti nyike nkarhi wa ku bula na hina good enough a ni kha ni languta leswi nga le ku endlekeni eka vandla ra African National Congress a Eastern Cape Limpopo na Mpumalanga kumbexana hi nyikeni vuhleri bya leswi mi nge le ku swi voneni eka swifundza leswi nharhu loko hi taka timhaka ta ti-conference leti ti nga kunguhatiwa ku hela ka vhiki leri brapet u languta Eastern Cape ka ku ri ANC i tike ngopfu na ka ntlhawulo wa lembe ra 2024 i kume tivhoti ta ku tala ngopfu o phinda u languta Limpopo ka ku ri nako ANC i tike ngopfu na matimba nako i kume tivhoti ta ku tala ngopfu se u ta Mpumalanga ka ku ri va tshame ka 51% ku ri a va kumanga kahle tivhoti leti kahle so leswi swi ku byela ku ri ku na leswa ku ri vurhangeri kumbe valunga ANC a ti byele ku ri ku lani lava ti byeleke leswaku se ku fika lembe ra ku dqina loko u languta ka tiko laha yi tshameke ka 40% ku na opportunity ya ku dqina ku ri va nga swi kota ku deployiwa loko va deployiwa ka kun'wanyana kumbe ka administration kumbe va deployiwa laha ka politics so hi leswi swi endlaka leswaku Eastern Cape ku va na ti-interdict Limpopo ku va na ti-interdict ku ri ku na vanhu lava va vonaka leswaku nhlawulo wa ANC wa 2027 i nhlawulo lowu ta vulavulaka ku ri ku ta khoma mani ANC hi 2027 nhlawulo ANC wa 2020 wa malembe lawa i laha u vulavulaka leswaku ta khoma mani hi 2027 so endzhaku ka ti-conference leti mina webrapet nga swi kota ku tshama hansi ku lembe leri taka munhu lowu a ta hlulaka ka ANC ta va ku ri mani so ku na lava vonaka leswaku ANC yi nge khombi tiko swi nge endleki ku ri endzhaku ka 2029 ta khoma tiko so va lava ku ri va ta kuma swin'wanyana sweswi loko ANC ina matimba 40%. Se ni byeleni kasi hi fika njhani ka ku mani ku loko mi fane mi va swirho swa vandla mota hi leswiya mi ngeri i ku tinyikela i ku volunteer lero na ku loko swi nga fambelana na n'wina mo swi tshika swi famba swi ya kuno swi ya kona kambe swa lweriwa hikokwalaho ka yini hikwalaho kwa ku ri i lembe ra 2017 and 8 ANC i teke xiboho xa ku ri
i-2012 a yi lava ku ri i va na malunga 1 million ya malunga nkarhi leyi i ta celebrate khulu ra malembe i lava ku ri va na 1 million ya malunga ka vanhu lava i pfumeleke ku ri va nghena ka ANC ku ve na vanhu va ku tala va ku ri a va twisisi ndlela ya ANC ya ku fambisa swilo a va twisisi nawu wa ANC so ku ve na vanhu lava humaka ka ti-party tin'wanyana ta ku ri a va twisisi swifambiso swa timhaka ka ANC lava ku ri va nghena ka ANC so sweswi loko se ku ka nhlawulo wa lembe leri wa 2020 wa ti-province i lava va nga twisisiki ku ri loko u va lunga ra ANC va ku every ANC member is a volunteer leswi vulaka leswaku a wu fanelanga u teka vandla u risa court u ndava ku rhanga i ku ri wa volunteer u nge yi court u yisa vandla la ku ri u ya court lava court i ku nyika matimba a ku ri u rhanga so equality ya malunga ANC ku ri sweswi ANC a yi na vanhu va ku tala va ku ri kuva a yi na vanhu lava lavaka vurhangeri va ku ri va fana na quality ya 1996 kumbe malembe la a ANC so swi byela hina ku ri quality ya malunga ANC yi etlele hansi ngopfu ku fika ka ku ri vanhu va lava ku ya court leswaku va ta khoma ti-conference so na mhaka ya le Eastern Cape ku ri khoto i vula leswaku conference yi nga vi kona mara vo tatana vabuyani or fika va ku yi ta va kona so swa ku byela ku na ye u na desperation ya ye ku ri u lava ku kuma vurhangeri ka tiko lembe leri taka ka ANC national so i ndlela ntsena ku ri a nga swi kota ku ri a ta va ka position ya kahle hi loko a khome province ya Eastern Cape ku ri loko a nga lahlekela a nga luza sweswi a nga swi koti ku kuma vurhangeri va ANC lembe leri taka a Limpopo va a va famba hi khadi rin'wana va ku hi vulavula hi yona mina na n'wina va ku i unity slate a ku contestiwi vo famba na vanhu lavaya mi vona onge swi ta hetelela swi ndise sweswiya kumbe un'wana a nga ku on the floor yimisa voko ku hayi mina ni ri a hi endleneni leswi Brapet Limpopo i ta endla history lembe leri ku ri ku sungula ka ANC ndzhaku ka ku ri va yi unbana a ku na munhu wansati loyi a swi koteke ku hlula ka province a ku va vurhangeri va ANC ka province leswi va vulavulaka ku ri ku na unity slate va vulavula mhaka ya ku ri lava a va contesta Make Poppy ra Muthuva va swi vona kahle ku ri ku na ku ri u ta dyiwa ka nhlawulo u ta tiva ku ri munhu wa ku dyiwa ku ta endleka leswaku ri va ku va pheja va ta ku caca loko se ku hele conference so lava tivaka ku ri va nge hluli ku ri Make Poppy swi tikomba ku ri u ta hlula Make ra Muthuva ta hlula va lava ku prepare sweswi ku ri va ta ku na unity yi nga contest hayi ku ri kahle a va lava unity mara i mhaka ku ri va tiva kahle ku ri ai chance ya ku ri va swi kota ku wina va ta swi kota ku wina conference leyi itsongo ngopfu se kwale mi nga kona ke a hi tinchumu wo vona nga ri swilo swa ku swi le ku fambeni kahle hi swo swi famba kahle la Mpumalanga swi famba kahle ku na ti-position timbirhi ntsena leti vonaka ku ri ku nga endleka ku va na vanhu va ku kaneta i position ya ku ri a yi khome i Mandla Msibi ya vu-deputy ya vu-treasurer na position ya ku ri a yi khome i Makentuli Ncali ya vu-deputy secretary mara lavan'wanyana tatana Ndlovu tatana Chiri tatana Speedy Masilo a ku na laha ndzi vonaka ku ri mani a nga swi kotaka ku kaneta a ta kuma position so ndzi vona ku ri ku have a zangi ku va na ti-interdict leswi ku byelaka leswaku i ta famba kahle ku ta va na contestation mara ti-position leti vonaka ku ta kuma vanhu lavantshwa hi yo ya vu-deputy secretary na ya vu-treasurer ndzi voni ku ri lava va narandoveke vo va ta contestiwa munhu a swi kota ku hlula loko a va contest mara ndzi voni na contest ku ta va kona ni byele loko ku ve lava mi va vulaka ku va nga ku nga humelela vanhu va lava ku va tlhontlha bona vo va na yini kumbe va hava yini Makentjali u fambile ule ka tiko i deputy minister wa correctional services andzi voni ku ri u ta rhandza ku tlanga tipolitiki ta la kaya Msibi loko ri va ke va mthongola va msuspenda ka ANC va ku u organize rally kumbe a lava ku sabotage conference general statement ya ANC nkarhi leyi khomela Mpumalanga so i munhu wa ku ri wa nghena wa huma wa suspendiwa so i munhu wa ku ri a va mlavi so position ya ye ku va easy ku ri munhu a ta contest ku ri na vurhangeri va ANC va Mandla Ndlovu va mlavi Msibi na ANC ya tiko a yi mlavi Msibi so loko va nga ku lavi
a ku endleki ngopfu ku ri u kuma ku ri na wehe u ta hlula so ni vona ku ri yena ku ri va ta kota ku kuma position ya ye ku ri u suspendiwile u hlwerile mara a ku kombi ku ri u ta kuma vanhu lava ta swi kotaka ku mi vhotela ku ri a ta khoma a hi tseleni good enough vanhu lava va hlawuriwaka va ya ka ti-province tanihi hi ti-NEC delegates ti vona ku conference yi fambisa ku yini sweswo va hlawuriwa njhani ni vona la a Limpopo ku na van'wani va vona ni vona mhani va Thabile Dlamini na va Sipho Nzuza ni vona le Eastern Cape ni vone vanhu vo fana na va mhani Mamuluko Kubai loko languta hala a Mbombela ni vone first deputy secretary general va hlawuriwa njhani ku lava wana va yihala lava wana va yihala la ka vurhangeri va ANC ka NEC va deploya ku ri va tshama hansi va choose ku ri la ta deploya mali ka famba mali ku ta vona ku ri nhlawulo wu fambisiwa kahle so criteria ko criteria ko yi ya voya ku ri va tiva ku ri ku laveka ku famba mali ngopfungopfu lava ku ri se ku na nkarhi va nga swi koti ku tirha a ku nga na nchumu lava wendlaka ku fana lava va Thabile Dlamini so vo a va hlawuli yi swi tiva kahle ku ri vo a va hlawuli va leswi va swi endlaka ntsena ku ri va ta ku endla ku ri ti-election ti famba kahle ku fana na tatana Ramaphosa a fanele a ya Eastern Cape mara u ta famba ku vulavula le Eastern Cape a ni tivi ku ri ta endla njhani maka ku ri suspendiwile so lavo hi vo va taka ku ta pfuna ntsena ku ri va ta tsala report ya ku no nhlawulo fambe kahle se loko u nga fambi kahle swi ri mavokweni ya wena swa ku onhela swa ku onhela a ni ri na voho phela va byeriwile ku ri ku laveka va tiyisela ku ri vurhangeri lobu ta humelaka vurhangeri vu ta sapotaka mali lembe leri taka so na vo va na interest ka mhaka leyi ayi kwalani kambe hambi swi ri tani ni mi twile good enough a khensa swinene mani hlayisekani hi vekele ndleve hi ta twa ku hi Mvhulu ku ta ku fambe yini hi ndlela yaleyo hi khenseli nkarhi wa n'wina khensa mehe good enough mashekh umhleri wa hina wa tipolitiki la hi ka tlhelo rero hi ndlela yaleyo hi sale timinete ta mune nkarhi wo tala ngopfu lera va ku hi nga twa ku n'we mirini macomrade loko hi fika la Polokwane tolo na Ncindani a se a ri perile swinene kambe a swi tikomba ku a Polokwane ka hanya ene a ku hanya lava Box Street le Nkoveni ku tikomba ku ka hanya la Polokwane box hey man kokoro ka no my box no vula Limpopo wana utava an'wa hi tsheve 27 Nyenyankulu 2026 hi sikunkulu eka ntlangu wa rugby eLimpopo rivala ra mitlangu ra khale ra Peter Mokaba ri ta rhurhela mitlangu ya rugby leyi u nga ta pfuka u nga yi rivalangi la ku ta phikizana vatlangi va la xifundzeninkulu mphikizano wu ta sungula hi awara ya 9 nhlikani exikarhi ka swipano swa Limpopo under 20 na University of Limpopo Women ivi hi awara 3 nhlikani ku ta tlanga swa Northern na University of Limpopo a swi heleli kwalaho twana hi awara 6 ni madyambu ku ya ombana swipano swa vatlangi va malembe le hansi ka 23 swa Vodacom Bulls na Lions eka mphikizano lowu nga languteriwa hi mahlongati wa maphunguvi ya rugby tikumela thikiti eComputhikiti hi 100 rand ntsena u nga kayeli tana u ta tiphina ni vandyangu xikan'we ni vanghana hungu leri ri tisiwa hi ndzawulo ya mitlangu vutshila ni ndhavuko ya Limpopo #maphunguvi rugby 2026 sweswo mingisero mngena lona FM komba ndlela no ni switwini mingisero mina ni switwini mi nga hlupheki va hi kha hi yingiseri na hina kutani i ta va byela va swi lulamisa swi nga va swilo hindza swi hoxeki katsongo kambe va ta swi lulamisa hi ndlela yaleyo mingisero wa mina kambe ke i vulavula hi awara ya 9 nhlikani va ta swi lulamisa i awara ya 9 mixo kulorheta ririmi laya va ta mi tisela leswi swi nga xiswona mi kota ku swi twisisa kahle ku endleka yini hi ndlela yaleyo alright ku sala timinete timbirhi timhaka ta nxavo wa mafurha ne kona na tigaraji to karhi leti ti nga tlakula nxavo wa a na vulavula hi maviti ya tona kambe ka ha ri na leti ha fambaku hi price ya le ya khale le ka diesel se loko mi ri dorobeni mi ri na mi kota ku langalanga tigaraji kumbexani hi mhaka ku mi ni haxela n'we loko ku ri mi kota ku langalanga tigaraji
famani mi nga se chela diesel sungula mi ya vutisa ka garage liya swindisa ku yini ka garage liya swindisa ku yini hi ndlela yeleyo a thula mahaxi na swi tiva ku va cincini hi tlhelo leriya ra garage liya yin'wana se langutani mavito ya tigarage ku na tigarage leti nga si cincaku mixavo wa diesel letin'wana ti cincile ku na liya ya garage liya mavito yo huma France va cincile lava nxavo wa diesel sweswo swa ku tani se xiyaxiya swi ta mi pfuna ku mi kota ku vona ku mi endlisa ku yini an'we va petrolo ka tshamisekile mi ta swo vhiki leri taku tatana Robert Mathe ku nga Robert Mathe Make Robert ta kota ngopfu ba Robert Mathe ni yo ku tsundzuka ekhale ka mintirhikulori kambe lava ni vulavulaka hi vona i lava va vulavulaka ndzawulo leyi ya timhaka ta swicelwa ti Robert Make hi vo va nga ta hi byela kahle ku swi ta cincacincisa ku yini kambe nxavo wa petrol na wo wu ta tlakuka kulumeka ka ntlhanu wa tirhandi diesel a ni tivi ku swi ta lava hi va languta lava va nga cinca ku loko se ku tivisiwa ku cinca va ta ndla yini na ku hi fike njhani ka kumi ku a swi lawuriwi swa diesel un'wana o famba tibobo ma tekela kwalaho bobo ma ta ka vuya ta xavisa a ku na la yi nghenaku kona va ku hey hi fike njhani kambe mswiritano hi kumeni mahungu ya misava bongi n'wana Thimaluleke hi loyi i na mahungu ya misava ntwa kha hi tivisa na mahungu man'wana mo ka ma nga tsakisi ya xihlangi se yingiselani kahle hi vurhonwana laha mahungu na bongi ya bongi eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu kuya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na bongi n'wana Thimaluleke Kansile Khalanga kusirwa nkarhi mingeserla mahungu ya awara ya n'we enhlekani hungu leri nga rhanga emahlweni nhlengeletano ya vandla ra ANC yo hlawula vurhangeri bya vandla eEastern Cape ya yimisiwile nyana loko ka yimeriwile leswaku ku hetisisiwa mhaka ya swirhalanganyi leswi nga kona khoto ya le henhla ya East London yi yimisile nhlengeletano endzhaku loko swirho leswi vilelaka swi endle xikombelo ekhoto swi kombisa leswaku tinhlengeletano tin'wana eka marhavi a ti fambisiwangi hi ndlela leyi nga fanela vandla ra ANC ri nyikiwile mpfumelelo wo endla xikombelo xa leswaku ku langutisisiwa xiboho xa khoto laha swi languteriweke ku yingiseriwa nhlekani walowo xirho xa komitinkulu ya vandla ra ANC loyi a rhumeriweke eEastern Cape Mamuluko Kubayi u vula leswaku va tekile xiboho xo yimisanyana nhlengeletano ku fikela nkarhi wo karhi. And the legal teams are therefore preparing and communicating amongst themselves between ourselves as the organization and the litigants so that the matter can be heard. The second issue that we want to communicate is that we have received a communication after we've been in engagement with national and all the structures, and we had to convene a PEC to inform them that HQ Secretary General has decided that he will put the conference in abeyance until matters before the courts are concluded and all issues that needs to be concluded are concluded. Vandla ra ANC eLimpopo ri amukerile xiboho xa khoto ya le henhla mayelana na xikombelo xa xihatla lexi a xi lave ku sivela nhlengeletano yo hlawula vurhangeri ku va yi humelela ya xifundzankulu xa Limpopo. Khoto yi bakanyerile hi tlhelo xikombelo xo susa mhaka yi tlhela yi susa na mhaka leyi eka nxaxameto wa le khoto hikwalaho ka nkayivelo wa vumbhoni byo kombisa leswaku i mhaka ya xihatla. Khoto yi vula leswaku loyi a endleke xikombelo Basil Mabasa a nga landzelelangi maendlelo lawa ya nga fanela ya le ka vandla lava xintshunxo xa swirhalanganyi. Vahluri bya muahluri Mashudu Chivase byi bulela ndlela ya leswaku nhlengeletano yo hlawula vurhangeri bya vandla exifundzenikulu yi ya emahlweni. Matsalani wa vandla ra ANC Ruben Matacha wa hlamusela. As the PEC of Limpopo, we are very much happy and delighted about the judgment
And we also want to appeal to our members that they also need to give their structure an opportunity to lead and to go to each conference. And if there are issues that these comrades wants to raise with us, our doors are still open. We will listen to them. We don't think we need just to kick them. We have got the responsibility as the leadership of the province to go closer to them and listen to them and attend to the matters that they've raised. Mudyondzi wa ka grade 3 u hundzile emisaveni exikolweni xa tidyondzo ta masungulo xa Lerutle eDaveyton evuxeni bya Joni endzhaku ka loko ku hodlokile muako. Ntsevu wa vadyondzi van'wana va vavisekile naswona va ve va tsutsumiseriwa exibedhlele tolo. Xivangelo xa ku hodloka ka muako xi le ku lavisisiweni. MEC wa dyondzo eGauteng Matume Chilwane u kombisile ku tsemeka nhlana hi ta mhangu leyi. Muvulavuleri wakwe Steve Mabona u vula leswaku ku rhumeriwile swipano swo yo va pfuna hi miehleketo no chavelela lava va khumbekeke. We have already dispatched the psycho support to the school to provide necessary support. MEC is deeply saddened and wishes to convey his condolences to the family and the school community. Ku tengiwa ka nandzu wa xiyimbeleri xa vunanga bya Likompo Lihlohonolo Chauke loyi a tivekaka tanihi Shebe Mabena swi hundziseriwile ekhoto ya xifundza ya Polokwane ya Limpopo ku ya tengiwa kona. Shebe Mabena u langutanile na swihehlo swo ringeta ku dlaya ku onhetela nhundzu no kumeka na xibalesa lexi nga riki enawini. Shebe Mabena wa ha ri exitokisini u tsoniwile bail hi khoto ya majisitarata ya Polokwane laha a nga vuya a tlhontlha mhaka leyi ekhoto ya le henhla ya Polokwane. Majisitarata Rogers Machobane u vula leswaku muhehliwa u ta tengisiwa ekhoto ya xifundza. The matter was remanded to today for a regional court date. I'm informed that a regional court date has been secured. That is the 15th of May 2026. Therefore, in terms of Section 75 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977, your matter is now transferred from this court to the regional court in Polokwane. You will appear there on the 15th of May 2026. You are still in custody. Your bail was denied. Spikara eka huvo ya masipala nkulu wa Ekurhuleni John Sinona u vula leswaku eka swin'wana leswi va swi lavaka hi ku dyondzisa vadyondzi hi mayelana na switandzhaku swa xinawu loko va tikatsa eka mintlawa ya vugevenga. Masipala wu le ka pfhumba ro lemukisa leri ri kongomisiweke eka ku langutisa eka mhaka ya mintlawa ya vugevenga eka xikolo xa le henhla xa Kenneth Masikela eKwathema. Leswi va kona tanihileswi swikolo leswi welaka ehansi ka masipala lowu swi vikiwaka ku va swi ri ku katsiweni eka mintlawa ya vugevenga na ku hangalasiwa ka swilo swo tanihi swidzidziharisi. Sinona u vula leswaku va ta endlela na tindhawu tin'wana leti khumbekeke hi mhaka leyi. We really needed to come to Kwathema because of there is gangsterism and then also drugs that are happening in the schools. We have invited most influential people who have been in gangsterism and who also have used drugs. From the students listening to those people explaining their stories or telling their stories, I think it will make an impact. And this is one of the programs that as the speaker I'm going to be taking, not only targeting Kwathema only, but going to other Katlehong and then other places. Xiviko xexo xi khimeta mahungu ya hina ya awara ya 1 enhlekani. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na vongi n'wana Timaluleke. eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto. Kuya kwala Kagiso tshama na hina eka 103.2 FM. Munghana Lonene FM Makombandlela. Etibaleni ta mitlangu hi mahele ya vhiki na Tony Wamakosa. Nangisele ntlangu lo nga ta karhi usungula hi nkarhi lo nga hetikumbele xipano xa Mamelodi Sundowns va vhakela kahle xipano xa TX Galaxy u nga rivali leswaku no xipano xa Sundowns xi suka ku tirheni kahle loko hi karhi yi langusa le ka mitlangu ya CAF Champions League hambi ku ri mitlangu liya ya league laha hi nga vona kahle va karhi va tirha a va talangi va Sundowns amahlweni wa hlwela Mvelasi wa hlwela Mahlambi va za va endla xihoxo Bojwani wa yi teka Bojwani Bojwani Waraha! Tumariteka Sundowns. Etimbaleni ta mitlangu hi mahelo ya vhiki. 3 to 6. Ntsena eka Munghana Lonene FM Makombandlela.
hi rito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Hi rito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911. Sweswi Nhlekani DP na muhumelerisi Ncindane. Hey Khalanga, leyi ya ti-conference leti mi kumaka ku hey ta kokakokana mi kuma tin'wana ta yimisiwa hikuva van'wani va tsutsumele khoto. Hey ha ku le ku tikeni Khalanga. A ku na swin'wana kahle mhaka ku lwela switulu na la ku dyela kahle. Matiwa loko vandla ra ANC kahle loko a rotana ndlela yin'wana yo leswi swi herisiwa ku nga yisaniwi tikhoto vanhu va teka swiboho va twanana hi ku nkarhi wun'wana na wun'wana ku fanele ku va na conference leyi tshama ku yisaniwa tikhoto a ku yimiwi xiboho xin'we ma vheta mi swi vona DP ku laha a ku lweliwa matimba na switulu vanhu va lava ku tlela va dyini vanhu van'wani phela mi swi tiva politiki ka vona i ntirho lowu va dyaku hi wona inkomu. Nhlikani Khalanga, mhaka leya ku tlakuka ka diesel man yi na vukungundzwana exikarhi. A hi swi tivi ku ri holobye wa swicelwa na swilo swa mafurha va nga nghenelisa ku yini. Hi ku ya hi nawu a swi fanelangi ti-supplier ti teka advantage hi vaxavi. Swi vitaniwa price fixing leswiwani ene no tshemba ku mfumo wu fanele wu swi tekela nhlokweni va xupuriwa loko ku na lava lavaka ku ti vuyerisa hi ndlela leyi nga fanelangiki eka vaxavi. Mina ni tirhela khampani yin'wanyana leyi ni nga ni nga yi vuli hi vito. Supplier loyi a hi supply hi diesel a lave ku engetela price ivi ni vheta ni ku bye bye. Hi save mali yin'wana ya kahle ngopfu for the next 2 weeks, like from the 15 ku fika ka ti 30. So yeah, vanhu va teka advantage ka vanhu price leyiwani ya ku henhla ya swo famba. Inkomu xikalavito Khalanga a ni xikongomela hi ndhuma. Nhlekani Botpret na muhumelerisi minjhani. Botpret mi ngo hi bye xikan'we hi ti-station leti hi fanele ku ya chela ka tona ku nga ta za ku hela diesel a ha vutisa hala case ku ha vutisa hala. Mara lexi a ni lava ku xi komba hi Botpret i mhaka leya le ka madlanga leyi. Ti-commissioner leti na mbilu. Loko hi ri vukatini ho va na timbilu leti nga na ti-commissioner ti-divorce ti nga fika makumu. Botpret mo ni vula leswi. Loko South Africa yo ka yi nga lunghanga endzhaku ka commission ya mandlanga yi nge he pfuki yi lunghini na siku na rin'we. Loko yo ka yi nga lunghanga commission leyi nga kona no vakulukumba lava nga le ku tirheni lava tirha hi ku tiyimisela ni vulavula hi ti-commission va ta ku vutisa tirhelo ra vona i ra xiyimo xa le henhla Botpret. A ni ta endlisa sweswo ku South Africa loko ku ri hi ku swi koteka a hi khongeleni ku commission ya mandlanga ku va yo leyi nga rhumiwa hi Xikwembu. Inkomu ya Botpret. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911. Sweswi Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona, kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi, ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM, makombandlela. Ntari eka xiphemelo xa vumbirhi xa nongonoko wa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ta va ka hi bula na Tatana Nkatengi. Tatana Nkatengi i va suka ka hi vu kahle murhangeri ka timhaka ta swikoxo swa misava a Limpopo. Se hi vo va nga ta hi byela kahle loko ka ha ri na vanhu lava ha vilelaku hi timhaka ta swikoxo swa misava swi nga va swi vanga hi yini hi ndlela yaleyo na ku va va byerile va ku mi nga ti ntata. Se xivutiso ku ta va ku ri ku loko ve impela va vulisa sweswo swi vula yini hi ndlela leyo. Se nongonoko wa hina nhlekani lowu mixero mina ka Afrika wa vulavula ta va la ku bula na Professor Themba Sono sweswi muhumelerisi wa ndlela Professor Themba Sono na ku bula na vona la hi twa kahle Afrika-Dzonga ro va ku yeni mahlweni ri nyakapfaleliwa hi vuxaka exikarhi ka roho na matiko ya misava ke hikokwalaho ka
ku tsukuselana mahlo ku nga kona xikarhi ka America na Afrika-Dzonga ke hikuva vo fana na va Emmanuel Macron loko ka ha yiwa ka G20 America yi kha yi ku ningeti swi ku yini a va vona ka unge ti va na ku seketela ngopfu swiboho swa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga se xivutiso ku ta va ku xana swi nga va swi cince kwihi hi ndlela yaleyo Professor Themba Sono hi lava Prof Nhleka Nhlekani mshado enkwini na Khensa na hina khensa swinene Prof timhaka ta Afrika-Dzonga na G7 president vera hayi a swi bohi ku rambiwa hina hi mhaka ku a ku yima tiko hinkwawo ka G7 matiko ya ntsena hi xirhambo France yi ri a hi lo cinca hi lo vona ku swantswa hi vitana van'wana lembe leri hi mhaka ku na nhlengeletano leyi nga ta va yi ri koho exikarhi ka tikonkulu ra Afrika na Furwa ku nga ri khale leyi nga ta rhurheriwa le a Nairobi Kenya kahle ku le ku endlekeni ka yini la Prof President Emmanuel Macron wa hemba White House ya President Donald Trump wa hemba njani va hemba sweswi Donald Trump u tere ka Emmanuel Macron a ku a ni n'wi lavi munhu yaloye Ramaphosa ku ri a va ka G7 ma tiva ku ri Donald Trump u na tinyimpi to tala ngopfu ku na nyimpi leyi a yi lwaku na Afrika-Dzonga hi mhaka ya Israel ku na nyimpi leyi Trump a yi lwaku na Iran hi mhaka ya Israel ku na nyimpi leyi Trump a yi lwaku na BRICS hi mhaka ya ku ri BRICS yi teka vanhu lavo manjini a va fane ku ri va va ehansi ka Donald Trump na the West manjini ya nyamuntlha leyi mi nga ni kombela ku ri hi vulavula hi yona leyi ya Trump na G7 na Afrika-Dzonga loko G20 yi endleka Joni lembe leri ri nga hundza Donald Trump u arile ku ta va Afrika-Dzonga and Emmanuel Macron na vo manani loyi wa xigevenga nyana loyi va nge Ursula von der Leyen a kombela ka President Cyril Ramaphosa ku ri va ta tirhisana swin'we na ka vo G7 na Macron a kombela President Cyril Ramaphosa ku ri a ta ka G7 hi n'hweti ya Juni lembe leri na President Cyril Ramaphosa a pfumela kambe loko a pfumela i va manjini Donald Trump a ku we Emmanuel Macron loko lava mina ni ta ka G7 u nga pfumeli Afrika-Dzonga yi ta hikuva Afrika-Dzonga yi endlile xidyoho lexikulu ngopfu xidyoho lexi Afrika-Dzonga yi nga kota manjeni ku koka na matiko yo tala o fana na vo Brazil o fana na vo Spain na vo Ireland na vo Belgium na vo Netherlands ku ri va nghena va yima na Afrika-Dzonga ka International Court of Justice ku ri va kaneta Israel va kombeta ku ri Israel hi xigevenga lexikulu lexi nga endla genocide ka Gaza manjeni Trump ke a nga lavi ku twa nchumu hi mhaka ya International Court of Justice a ni ri u byerile Congress yakwe a ku tekani swigevenga leswa majaji leswavo swi nga ka ICC na vo ICJ ku ri ma kombeta ku ri no va nga tela America la manjeni hi va endla ti-sanctions ke manjeni hi mhaka yini Donald Trump a nghenile ka ICJ ku nga ri khale tivhiki letiya to hindza u nghenile iva a ku la ku ya kaneta Afrika-Dzonga ka ICJ
so ka ri nyimpi leyi Donald Trump a yi lwaka na Afrika-Dzonga matwa u vuya vulavula mavunwa o tala ngopfu loko a byela mabuno a laha South Africa ku no mina ni mesa ya n'wina ni Jehovha ya n'wina ni ta mi pfuna ka xigevenga lexi va nge hi Afrika-Dzonga ta ANC hi leswi a nga swi endleke manje sweswi nyamuntlha ka ri nyimpi yaleyo Donald Trump a yi lwaka hi vanhu tele kumbe prof ni khomeleni kwalani sungula ni pala You could win a car. You could win a car. Everyone could win a car. Spar win a car yi vuyile vana na nkateko wo wina yin'we ya 50 ya ti-Hyundai Extras loko xava switirhisiwa leswi nga nghenela ku fana na 5 kg Spar frozen mixed chicken portions hi 199.99 ntsena hi phakiti hi ti-rewards kumbe 2 kg tastic parboiled rice hi 29.99 yin'we u hlayisa 10 rand hi ti-rewards mintsengo yi kumeka kusukela ti 23 March ku ya fikela ti 7 April xava swipa kutani u wina loko xitoko xa kumeka ntsena eka Spar ku na swipimelo loko u ehleketa leswaku a wu fikeleli muyimeri ehleketa nakambe clientele legal yi endla leswaku vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla byi fikeleleka u kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wo fika eka 745,000 rand hi lembe nxaxamelo wa hina wa tipholisi wu katsa nsirhelelo wa wena ngamu vana na ndyangu hi ku angarhela tipholisi ta hina ti katsa nsirhelelo eka milandzu ya vaaki vugevenga na timhaka ta vatirhi hambi i papila ra vusirheleri madzolonga ya rimbewu ku herisa vukati loku nga kanetiwiki kumbe vukorhokeri bya xiyimo xa le hansi gweta ra clientele legal ri ta va kona ku ku pfuna vukorhokeri bya hina bya olova bela gweta ra wena riqingho kumbe u rhumela rungula hi email tipholisi ta hina hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya beyili nakambe clientele legal yi ku nyika switsundzuxo swa nawu 24 wa tiawara hi siku SMS munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971 clientele general FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo Cylinder Specials build it eHazyview Mahushu Graskop Mukhuhlu na Thulamasi build it hi vuyile mintshova leyi nga khorisiki eka swo fulela mavanti ti-water tank switirhisiwa swa gezi swo plamba na swo tala aho xaveka ntsena hi khome quality tanani mi ta tlhemulela mixavo yena yi ku siya na cinci exikhwameni hi le Graskop build it Mukhuhlu Mahushu Hazyview na Thulamasi build it Cylinder Specials sweswo mingisero mkanalo na FM 21 minute ntsena ku bela awara ya 10 prof loko se swi ka swi endlisa leswi ku ka ku va na nyimpi leyi kongomanaka na America hi tlhelo a ti ngheni ku ve America ya swi kota ku lawula matiko laman'wana a swi vuli ku hi le khombyeni tanihi tiko prof hi le khombyeni xo sungula a ni ma vona munhu wo fana na Donald Trump America yi dlaya United Nations loko Donald Trump a dlaya United Nations i va nghenisa lexi swa ti-puppets takwe timpimpi takwe ka board of peace manje United Nations a ya ri na nkoka i va manjeni a dlaya lexi a ti-university dyondzisaka swona a yi dyondzisa swa international law i fini a ka ri na international relations ko wa ntsena vugevenga bya vanhu vambirhi la misaveni and Afrika-Dzonga yi kwale mahlweni hikuva vanhu lavambirhi va tiyimiserile va teni loko va hlangana hi lembe ro hindza hi February 2025 loko va hlangana a Washington loko manjeni Benjamin Netanyahu a khoma Donald Trump a ku my brother wena ntsakeni u wile xitulwini hi fanele ku ri hi cinca misava manjeni ke hikuva vanhu hi ma anti-Zionist Donald Trump a rhandzile ku ri a nga susa mfumo wa ANC u susa la Afrika-Dzonga a swi rhandzile ngopfu kambe ulo xo sungula misava hinkwayo yi ta huwa ngopfu hikuva ma-Black Americans va ta lwa na ma-Africa va ta lwa a ku manjeni to kombeta ku ri hi endla hi swo swa vanhu lavo ka va nga tivikani lavo misava yi nga ta ka yi nga bihuwa ngopfu fana vo ya vo Venezuela loko hi ta vo Venezuela hi ta na vo Cuba hi ta na vo Iran
hi ta susa hinkwaswo leswi ma Afrika-Dzonga yona hi ta dzumba hi pahuwa yona hi ku yina the white genocide loko va karhi va tiva ku ri va hemba kambe va swi tiva ku ri misava leyi ya ha chava America. Manje lexi swi tusa ku vava ngopfu hi lexi Donald Trump u tiyimerile ku sova BRICS. Manje ni BRICS ke yeleyo ilungwi na president wa le Brazil hi loyi Donald Trump a nga twana na Emmanuel Macron ku ri yena u fanele ku ri a vitaniwa a ya ka G7 hi n'hweti ya June. Ku endleleni a ni wu ringetile ku ri a susa India ka BRICS va swi nga fambi kahle. Manje ni sweswo munhu loyi a baku huwa a America South America hi mhaka Donald Trump hi Lula president wa Brazil. So manje va n'wi rhambeli le ku lava ku ya n'wi xava ku ri va vona ku ri va nga endla yini ku ri va dlaya BRICS ku va Donald Trump na Benjamin Netanyahu va lava ku va vona lava va nga xikwembu xa misava hinkwayo. So hi le ndingweni ngopfu leswi swi ta hetelela se fika laha manje ku va na nyimpi leyikulu ngopfu World War III loko swi nga famba tani kambe yi nga fiki World War III hi mhaka ya ku ri Donald Trump u ya ku hluriweni ngopfu hi n'hweti ya November lembe leri ka ti-midterm. Mi vonile vhiki leyi nga hindza munhu wakwe loyi a representaku malo maloga la tshama kona Donald Trump a Florida. Yeah, Amadolaga. Yes, Amadolaga. Last week u hluriwile loyi Trump a nga hoxa timali ya ku yima na yina va n'wi hlurile ma-democrats va n'wi hlurile. Manje loko swi nga famba tani hikuva 60% ya opinion poll ya America yi ri munhu loyi a hi yena loyi a fanele ku va a fuma America. U sapota ntsena hi 35% ya vanhu va America. So according to the polls ta vhiki yona leyi nga hina. So swi ti kombeta ku ri loko ko fika November vanhu va Donald Trump vo tala va ta hluriwa ngopfu and loko va ta hluriwa ngopfu manje democrats ta ku a yi n'wi impeachini futhi ra vumbirhi. So maybe a nga heta xitulweni as a president. Se loko hi ka hi languta xiyimo xa muxaka lowu ni tsaka hi ku mi vulavule hi BRICS yona a yi fangi yi kona hi ku a ni voni nchumu swo loko tiko rin'wana ra BRICS ri hlaseriwa laman'wana ma vulavula nchumu swo tikomba ngeti BRICS ya ko yi tlheleli kwele ka China, Brazil, China na India na Russia ku pfa ku nghena nyana Brazil, Afrika-Dzonga futhi a xiyimo xo tika lexaku hina hi nga ku ya ha ri kona BRICS ku ve kahle hi ntiyisiwa ko se yi file. Sweswi ya ha ri kona kambe hi vito ntsena and Trump u tiyimisele lexo olo a nene hi Joe Biden a ngetela wena president Cyril Ramaphosa la ku vitana ku ri u nghena ka G20 and so on hi ta tirhisana swin'we. Manje Joe Biden u hluriwile Trump u nghenile manje Trump u ri Afrika-Dzonga a yi laveki la misaveni la. So manje ku vanhu nga yi nga koti ku yi hlasela hi matlhari a hi hlaseleni hi diplomacy hi endla ku ri la yi nga kola loko ku ra swi kota ku ri yi sivela a hi siveleni. So u yi siverile namuntlha ya G20. That's why na president Cyril Ramaphosa a swi na mhaka hi vanhu a hi ti-member ta G7 anyway. So ku ve tinhlengeletano leti prof loko kha hi hetsela ta pfuna a hi nge a hi member ya G7 kambe hi rhambiwile kwalaha swa hi vuyerisa tanihi tiko. A swi havi na nchumu leswi hi vuyerisana hi ti-member ta G7 anyway. So ku ve tinhlengeletano leti prof loko kha hi hetsela ta pfuna
a hi nge a hi member ya G7 kambe hi rambiwile kwala swa hi vuyerisa tanihi tiko a swi a ku na nchumu leswi vuyerisaka a nga nchumu na swona ko va ntsena ku ri na ndzhuti hikuva nini va ni vitanile va G7 na kambe a swi na nkoka Nemetulu Prof kheseri swinene nkarhi wun'wana ku hela ka vhiki lokunene na n'wina inkomu Professor Themba Sono pule na vona hi ndlela yaleyo se kusele ku hi twa n'we ku mi angula mukwini le ka pfulela yo a hi se pfulela a hi se pfulela hi ndlela yaleyo kambe u nga kayeli nongona ku hlawuleka le ka khomandlela ni u ta kota ku na nongona ku hlawuleka le ka khomandlela laya ka awara ya 3 hi nga kayeli mi nga fambeli kule ni tikumeni mi ri kwalaha kusuhi na nongona kwalo wa khomandlela hi ndlela yoleyo namuntlha ku na ntlangu wa Bafana Bafana kusuka le Moses Mabhida Stadium lava tlangaka na xipano xa Panama va ta tlanga namuntlha hi Ravuntlhanu kasi handle ka sweswo va ta tlhela va tlanga nakambe a Cape Town Stadium hi Ravumbirhi vhiki leri tako hi nkarhi lowu fanaka se ngeveri mitlangu leyi hinkwayo u ta yi kuma twi eka SABC 3 na le ka SABC Plus tanihi leswi nhlangano wa haxi wa Afrika-Dzonga ku nga van'wana vahaxi va ximfumo va mitlangu ya 2026 FIFA World Cup hi ndlela yaleyo loko ntlangu wo ze u kuma ka SABC Television vete swi tiva na ku i ta wu kuma na le ka SABC Radio se na loko mi kha mi famba mi ta va twa va Malachi va Vaseni va Cuma va kha va mi nyika mitlangu yeleyo hi ndlela yeleyo ku ya hi ku hambanahambana ka vona va kha va ku ni phikizana na huwa va kha va ku ivi va ku artawale ya hi vunharhu ka vona van'wana va haxi va hina lava hi tinyungubyisaka hi vona loko swi ta ka timhaka ta swa mitlangu hi ku angarhela na ntlangu wa bolo hi ku kongomisa se va ta va kha famba na vahleri va vona ni chava ku va sungula ku va hlaya vahleri ku ni nga fika ni rivala un'wana se va vhe va ni sondolota ku hini ndava hini ndava i siye mina se kambe vahaxi valavo hi ndlela leyi se ntlangu wu kona madyambu lawa wu kona madyambu lawa ntlangu wolowo se i thikithi ro hi ya ti jikajikela hi ta lela hi ku hayi no a hi kona hayi ku voneni ka bolo ma vo mhaka kona a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta emisekwini kusuka kwalano hi ya ka tatana Nkatingi mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi inkomo inhlekane tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 2 miako ya mfumo yi timerile gezi ku khomile 10 wa vahleketeleriwa nhlengeletano ya vandla ra ANC ya yimisiwile mahungu ya xitalo hi awara ya 2 mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Irito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM komandlela nangona ku Africa wa vulavula ta ka xela wona ku fika laha ka awara ya 2 nhlekani lowu wa Xikwembu hi ndlela yaleyo kambe ke nteri lava ku bulana tatana Nkatingi la tatana Nkatingi va suka ka ndzawulo leyi yi tirhanaka thwina timhaka ta ku koxiwa ka misava hi vo murhangeri hi ndlela yaleyo se hi vo hi nga ta va kha mi no i van'wana va lungisaka swin'wana ya van'wana va lungisaka swin'wana kambe i timhaka leti ti nga ta va ti kha ti langutiwa ku ya mahlweni loko kha hi languta ka timhaka ta vanhu lava vilerisiwaka hi ku koxiwa ka misava se hi ta va hi kha hi bula na vona sweswi hi kota ku twa ku se loko timhaka ti tetani va ri yini hi ndlela leyi ukayelele eka Afrika wa vulavula hi mbalela yini hi mbalela ku fila kahle leswi ni vulaka swona Butpet loko mina ni ti tirha sweswi ku fana mina sweswi na ti tirha mina Butpet ku na milenge yo saseka Butpet masese loko ni fane ni huma ni ya ka doro a shopeni ni ya ku siku rin'wana ni xi mbala xiburukwana lexa Butpet for mina ni endlela mina ku mina ni fila kahle
loko ku ri ku kuna lava va lavaka swo hundza swigubuda swi hundza matsolo a va mbali va ndlisa sweswo va tshika hina loko hi mbala swo koma leswi ni endlaka ku loko ni famba ni tlhela ni famba hi confidence loko ni nga tivi rito loko ni ri xichangani masisi se hi mbalela sweswo ku mbala ka mina hikokwalaho ku ni ambala yini ni titshemba na loko ni ya kerekeni a ni komisi hi mhaka ku na swi distracted leswiya Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM kume na runharhu timinete ntsena ku bila awara ya 12 ku na mingisero loyi swin'wanyana khalanga a ni lava ku vanhu va kota ku pfuniwa hi xona laha ni va twa ku kha va rila ngopfu xikan'we na mina i timhaka ta ti-land claim a hi se tshama hi titwa kha ti vulavuliwa helo endzhaku loko vanhu va twarisile van'wani va file ku ya gcina ku hakeriwa vanhu va 10 va ku hina van'wanyana hi le ku teni va rhamba ti-meeting swi gcina swi helela amoyeni se loko hi va hi ri phati laha ka ti-meeting letiya lava va ku va ri kona va vutisa ku ka ti-meeting luwa wu te yini swi te vete swi ta tlhela hi laveka futhi rini ni kuma swi nyamalarile hi ndlela yaleyo se a hi kombela ku pfuniwa timhaka ta ti-land claim lavaya van'wani va nge i swa maxubi hi ku ya hi ku rhurisiwa mina ni vulavula ni ri hala tlhaveni ka Bevu malembe ndzhaku tatani Khalanga va vuya va khomi swithikithani swi nga va swi ri na close to 10 years swithikithani leswi a na ha tshembi ku na un'we a ha ri ku na xona ka ha ri hava loyi a nga na xona xithikithani lexiya loko hi ta hi hlangana na vona Salema vete ri swithikithani hi ta kota ku swi cheka futhi hi ti-ID numbers hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM kumbandlela 35 timinete ku bila awara ya 13 nteri lavawani hi vo kahle loko i hosi a heta ku i vo hosi loko swi ta ka timhaka ta swikoxo swa misava a Limpopo tatana Nkatingi lava hi lava ku bula na vona la eka nhlekani lowu ho lava ku vulavula nyana na vona kantsongo hi twa ku va hlamula va ku yini hi ndlela le tatana Nkatingi nhlengani mi amukerile ka Munghana Lonene FM enhlekani Khalanga na vayingiseri va Munghana Lonene nga va ta ni bisa hi tihosi a ni tlhela leswi ni kombisa ku mihosi ya yini ni teri a ni lavi ku mi hlamusela kunene ku muyingiseri i te yini laha ni teri ni lava ku mina na n'wina hi swi yingisela swin'we muyingiseri luya a nga endla leswaku hi mi lava eka hi swi tiva ku mi le ka swin'wana hi loyi swin'wanyana Khalanga a ni lava ku vanhu va kota ku pfuniwa hi xona laha ni va twa ku kha va rila ngopfu xikan'we na mina i timhaka ta ti-land claim a hi se tshama hi titwa kha ti vulavuliwa helo endzhaku loko vanhu va twarisile van'wani va file ku ya gcina ku hakeriwa vanhu va 10 va ku hina van'wanyana hi le ku teni va rhamba ti-meeting swi gcina swi helela amoyeni se loko hi va hi ri phati laha ka ti-meeting letiya lava va ku va ri kona va vutisa ku ka ti-meeting luwa wu te yini swi te vete swi ta tlhela hi laveka futhi rini ni kuma swi nyamalarile hi ndlela yaleyo se a hi kombela ku pfuniwa timhaka ta ti-land claim lavaya van'wani va nge i swa maxubi hi ku ya hi ku rhurisiwa mina ni vulavula ni ri hala tlhaveni ka Bevu malembe ndzhaku tatani Khalanga va vuya va khomi swithikithani swi nga va swi ri na close to 10 years swithikithani leswi a na ha tshembi ku na un'we a ha ri ku na xona ka ha ri hava loyi a nga na xona xithikithani lexiya loko hi ta hi hlangana na vona Salema vete ri swithikithani hi ta kota ku swi cheka futhi hi ti-ID numbers mara kusukela sweswiwani leswi swi vulaka sweswi nga swi na 5 years endzhaku kambe mi hetelele rini n'wina ku ya hofisini ya tatana Nkatingi loko hi ta va hi yile swi nga va swi ri close to 10 years loko va ta vuya vatswari va ni ku ni vula ku mi hetelele rini ku ya hofisini ya tatana Nkatingi swi na malembe endzhaku loko ve ti ri le ofisini a va lavi munhu vona hi vona va ngete va tata a munhwini a vanhwini munhu a ya le ofisini u ta va kuma va nga ri kona vona ve le ku teni a vanhwini mara sweswiwani vanhu ve le ku vutiseni ene vinyi va swikoxo ve le ku loveni ve le ku heleni ku sele lavo ka va nga tivi nchumu hikuva kha swi teka nkarhi wo leha a hi vuli ku munhu a faneke a nga lovi mara hikuva swi kha swi teka nkarhi wo leho a hi sunguleni kwalaho muyingiseri kun'wana i na wona ntiyiso lowu a baku nhloko ya mhaka mara kun'wana ku na ku lahleka nyana mara hi fanele hi swi twisisa ku i ntiyiso loko swilo u nga swi tivi hi fanele u vulavula hi ndlela yo karhi leswi nga vulaka swona i ku ve na ku nghenisa swikoxo kambirhi la South Africa swo sungula swikoxo hi leswi swi nga a ku
vanhu va pimeriwile ku va fanele va swi nghenisa ku nga se fika 31 ta December 1998 lava vanhu va nga vuya va tata tifomo ivi loko swi tatiwe tifomo ti vuye ti sungula ku tirhiwa ti-claim teto kumbe swikoxo sweswo swi va swi tirhiwa loko hi ku swi tirhiwa hileswaku swi lavisisiwa swi fika swi pasa vanhu va kuma misava kumbe va kuma mali va hakeriwa timali teto kambe ku fike nkarhi laha vanhu va nga rila kalwa ku fuma tata Mzuma ka nkarhi wa vona wo sungula vanhu va rila ku hina a hi va nga na nkateko hi 1998 ku nghenisa swikoxo swa hina ivi palamende yi tshama hi ku a ku endliwe nawu ku va vanhu va tlhela va pfuleriwa ku swikoxo swi nghena se nawu lowu vuye wu pasisiwa hi 2014 ivi vanhu va nyikiwa malembe ya 5 years ku a va fanele va nghenisa swikoxo swa vona hi 2014 swikoxo sweswo swi vuye swi nghenisiwa hi 2014 hi leswi va vulaka swona papa lawa loko ni vatwa va nga nyikiwa switikithamu sweswo hi leswi hi xilungu hi nge ti-acknowledgement letter mapapila ya ku komba vumbhoni bya ku komba ku nghenisi xikoxo se hi 2016 Lamosa ku nga nhlangano wun'wana wa swilo swa ku swa misava na nkuzi ya kwala ka province ya hina na yona yi tirhatirhana nhlangano wu ka wu nga ri wa mfumo wu tirhaka swilo swa misava na Legal Resource Center i nhlangano wun'wana wa leswa maqhweta lava va tala ku pfuna vanhu lava nga ri ku na mali va yi ka khoto ya vumbiwa va fika ku wena khoto ya vumbiwa hi kombela ku yimisa ku nghenisiwa ka swikoxo leswa 2014 hi mhaka ya ku ka ha tirhisa leswo swa 1998 hi ku swi ta kavanyisa leswo swa 1998 khoto ya vumbiwa yi va yi pfumela yi humesa xiboho leswaku swikoxo swa 2014 a swi yini swi nga ha nghenisiwi naswona swi nga tirhiwi a ku tirhiwe leswi swa 1998 ivi ku va ku nyikiwa palamende malembe mambirhi leswaku a yi te na nawu yi kombisa ku xana swi nga endliwa njhani swikoxo leswiya swa 1998 palamende yi vuye yi tsandzeka ku va yi pimanyisa ku swi endlisiwa ku yini hi 2018 khoto ya vumbiwa yi teka xiboho xo hetisela leswaku a swi yini swikoxo leswiya swi nga ha nghenisiwi a na swi nyikiwe nkarhi ku fika 2014 ku fika 2019 swi nga nghenisiwi naswona leswi swi nga nghenisiwa vanhu a va nghenisi leswi papa va vulavulaka hi swona ku ri vanhu va khome switikitani naswona va karhi va lova va ku a swi cukumetiwi a swi vekiwe tikhabodweni na lomu ka tikhompyuta loko leswi swa 1998 swi herile hi kona leswi swi nga ta tirhiwa leswi swi nga tiviweki hi munhu leswaku leswa 1998 swi ta hela rini swi ta tiva hi vahanyi hi mhaka ya ku swa ha tele hi lembe mi kuma nkarhi wun'wana hi heta 100 tanihi Limpopo ha khomi aka leswi swa 7,000 leswi swi nga endliwa ha khomi va 1,200 leswi nga swi endla and mi kuma ku hi lembe nkarhi wun'wana hi endla 100 kumbe hafu ya 100 se leswi swi nga endleka lava va nga khoma switikitani sweswo a va vulavuli na vana na vatukulu va vona swi tshama swi ri kona hi mhaka ku swi ta tirhiwa swikoxo leswi ni nge a ni swi tivi ku swi ta pfuriwa rini ku va swi tirhiwa a ni vuli ku va vanhu va nghenisa swikoxo swintshwa ku va swona hi swi tirha ku fana na swa sweswiwani kambe leswi ni vulaka ku ri a hi ntiyiso ku ri vanhu a ku vulavuriwi na vona ku yiwe ka tiradiyo ku fana na yaleyi mina ni te ko tala ya vulavula hi yona ku endliwa na leswi hi nge i timbizo ku yiwa emigangweni vanhu va hlamuseriwa hi minkarhi na nkarhi na sweswi loko hi nghena ka lembe ximatsi ku ta va na nkarhi hi nga ta ya Vembe hi nga ta ya kwikwi ku ta va na nkarhi na loyi hi nga ta hi ta mugangisa kwala ka Munghana Lowunene hi vulavula moyeni hi kombisa ku humelela yini se papa lava va nga swi vulavula a hi ntiyiso ku ri vanhu a hi le ku yeni ka vanhu ha vulavula vanhu hi minkarhi na minkarhi hi kombisa ku sweswi hi busy hi swikoxo sweswi swa 1998 na hi minkarhi na minkarhi ha ta hi vulavula hi swikoxo swa 1998 ku hi ka hi hlangana na vanhu hi vulavula na vona se vanhu a va tiyiseli hi mhaka ku swikoxo leswi swa 1998 swa ha tele se leswi ni nga vulaka swona ku ri leswi va vulaka swona ku ri la ka vona swa twala mara a va tshameka va yingisela ti-radio yaleyi ya Munghana Lowunene va yingisela na ti-TV na tin'wani ti-radio
ti-radio tin'wana na kwalomu mugangeni loko ti-radio tin'wana tatana ka nga ngheni kwalano va nga zi va yingisela tingheni a va yingiseli munghana lolelo navo se Khalanga a va tinyiketeli ku va tshama va ka va yingisela mahungu va hlaya va hlayisa swiphephani leswi va swi veka kahle ku fana na rifa se hi leswi ni nga vulaka swona tatana Khalanga na vayingiseli na ku mi hlayela nhlokomhaka yin'wana ni la ta twa ku nhlamulo ya n'wina yi ta ku yini kun'wana ni ta tlula mavito ku mi ta ni hlamula ni ta twa hi n'wina yi ri financial composition offer regarding the land claims lodged by Mr. and Mr. on behalf of land claimant of the farm even tlula even yana yafika ni ku Bembe district of Limpopo province and ivi ku lava ku twa ku n'wina leswiwani swi vula yini leswi very the regional land claims commissioner hereby makes an offer of financial compensation in lieu of settlement of the above mentioned land claim that was lodged in terms of Resolution of Land Rights Act 1994, Act number 22 of 1994 as amended. Subulai. Leswi swi vula ku swona I ku xikoxo lexi nghenile nga se fika ti 31 ta December 1998 ivi xi gazetiwa ku kombisa un'wana na un'wana ku xi fikelerile ivi xi lavisisiwa ivi xi kumiwa xi amukeleka loko xi lavisisiwile vanhu va vuya va tsarisiwa ku ri va muti lowuwani kumbe va tiko leriwani ivi va vuya va ndhawu ya kona mi kuma ku a ya ha vuyeli ku va nga vuyela mavokweni ya vona va vuya va langa ku ri hina va muganga wo karhi kumbe va muti wo karhi hi lava leswaku hi rilisiwa ku va hi tekeriwe ndhawu yo karhi se mucommissioner a vuya a va tsalela papila rero mi ri vulaka ku ri tanihi mucommissioner na mi tsalela papila leri ni mi tshembisa leswaku n'wina ri sayinini ku ma amukela mali leyi mi nga yi lava loko va yi hlamula hileswaku se xi va xi fikele makumu loko va fika va tsala ku va yi amukela hina va office hi tsala ti-memorandum kumbe matsalwa yo karhi hi katsa na papila rero ya le ka mucommissionerankulu kumbe ri ya ka minister minister a fika a pasisa ka memorandum endzhaku ka sweswo leswi loko papila rero ri ta i memorandum endzhaku ka sweswo hi ta va tatisa leswi hi nge ti-agreement kumbe ntwanano va wu sayina va nghenisa na ti-account ta le bank ivi siku rin'wana va to yi twa yi ku tsi yi nghena swi teka nkarhi wo tanihi kwihi ku se ni le ku vutisiweni swi acceptiwe hi 12 March 2026 good loko va swi kume hi March 2026 sweswi ni vulavulaka loko a mi lo nyika mavito a ni ta tlhela ni mi byela ku ri memorandum lowu ni nga wu vula loko se vanhu va wu kwihi swin'wana leswi hi nga endla hi ti March leyiwani swin'wana mucommissioner u swi pasisile last week swin'wana swi yimele ku a swi pasisa vhiki reri ku nga se fika ti 31 ta March a sayina ku na pfumela se endzhaku ka sweswo kwala ka va April May hi mhaka ku pasisa swilo swo tala hi ta va hi ka hi endla mintwanano leya ya ku va se va hi nyika ti-account number kasi mucommissioner mahan'wini mina ni la ka province mucommissionerankulu hi yena a pasisaka leswi swo hetiseka va nge i manana nhloko a nga le Pitori n'wina hi lonkulu la Limpopo ku na lonkulu Mpumalanga ku na lonkulu kayikayi hi sweswo se yaleyo mi nga yi khoma yi nga va yi wela ka leti ni ti vulaka ku mi kuma ku ri ku nga se fika 31 i ta tshama a pasisa memorandum leya se ku nga ri khale hi ta va hi ka hi va vitana vanhu valavo hi endla ntwanano na vona va hoxa na ti-account number ivi mali yi ta sungula ku nghena a ni ta mi khumba loko ni nga ha ri moyeni lexiwani xa ni khumba lexi ni lava ku
ni kombela mi ni khomela nyana kwalani ni nyika muyingiseri loyi kumbexana hi swi n'wi khumba ku netiwa ku ye i nga va a ri na swin'wana ke mo ni khomela nyana kwalano muyingiseri 0860002543 na khumera timinete la na ku va chucha tatani Katingi kambe ni nge va chuchi ni nga mi nyika nkarhi wa ku loko ku ve swa mikhumba leswi hi vulavulaka hi swona mi nghena kambe hi ku hleketelela ka mina na tatana Ncindani i ku hleketelela ku n'we van'wana swi mikhumba swa mikhumba njhe 0860002543 se xin'wanyana Khalanga a ni lava ku vanhu va kota ku pfuniwa hi xona lani va twa ku kha va rila ngopfu xikan'we na mina i timhaka ta ti-land claim a hi se tshama hi titwa kha ti vulavuliwa helo andhaka loko vanhu va twarisile van'wani va fili ku ya gcina ku hakeliwa vanhu va 10 va ku hina van'wanyana hi le kuteni va rhamba ti-meeting swi gcina swi helela amoyeni se loko hi va hi ri phati laha ka ti-meeting letiya lava va ku va ri kona va vutisa ku ka ti-meeting luwa wu te yini swi te vete swi ta tlhela hi laveka futhi rini ni kuma swi nyamalarile hi ndlela yaleyo se a hi kombela ku pfuniwa timhaka ta ti-land claim lavaya van'wani va nge i swa maxubi hi ku ya hi ku rhurisiwa mina ni vulavula ni ri hala tlhaveni ka Bihu malembe ndzhaku tatani Khalanga va vuya va khomi switikitani swi nga va swi ri na close to 10 years switikitani leswi a na ha tshembi ku na un'we a ha ri ku na xona ka ha ri hava va nga na xona xitikitani lexiya loko hi hlangana na vona Salema vete ri switikitani hi ta kota ku swi cheka futhi hi ti-ID numbers mara kusukela sweswiwani leswi ni swi vulaka se swi nga swi na 5 years andhaku kambe mi hetelele rini n'wina ku ya hofisini ya tatana Katingi loko hi ta va hi yile swi nga va swi ri close to 10 years loko va ta vuya vatswari va ni ku ni vula ku mi hetelele rini ku ya hofisini ya tatana Katingi swi na malembe andhaka loko ve ti ri le ofisini a va lavi munhu vona hi vona va ngete va tata a munhwini a vanhwini munhu a ya le ofisini u ta va kuma va nga ri kona vona ve le kuteni a vanhwini mara sweswiwani vanhu ve le ku vutiseni ene vinyi va swikoxo ve le ku loveni ve le ku heleni ku sele lavo ka va nga tivi nchumu hikuva kha swi teka nkarhi wo leha a hi vuli ku munhu a faneke a nga lovi mara hikuva swi kha swi teka nkarhi wo leho se i un'wana wa vayingiseri la nga ndzhaku ze hi vitana tatana Katingi eka nhlekani lowu yimani hi teka muyingiseri loyi hi twa ku ye i ri yini nhlekani a ka ha ri na munhu la swi tikomba a ni tivi ku nga va ku tsemekera tatana Katingi riqingho kumbe ku tsemekera muyingiseri luya a ri layinini ke yimani hi twa hi mi amukerile ka Munghana Lonene hi mi amukerile ka Munghana Lonene swi tikomba tatana Katingi ma ha ri kona musi n'wina mina ni tela n'wina mi ri a mi kumeko vanhu va nga tihofisini ya n'wina ko va na yini swi na ntiyiso nyana leswi va swi vulaka ka leswi swa swikoxo swa 2014 kumbe yimisani sweswo tatana Katingi ni teka lava nhlekani ahe papa minjhani hi pfukeni minjhani vutomi hi pfukile mina no lava ku vutisa mani ku na claim yin'wani hi hetini ti-process o hola ku cheka ku swa ha ri ha ta yi kuma mali ya kona na heti hi va ma-September last year ya claim ya ka Xihahe va yi tiva Mr Katingi kambe ni vula ku loko mi ku mi hetini mi vula yini mi si na ti-account number tini process hinkwayo yo yimela mali swi fana na n'wina Vodpay se kusukeli October va hi tshembisile ku hi nga yi kuma kumbe va ma-December se ku lo hui a va hi byeli nchumu va vhe va nyamalalisa sweswi heyi no ni mi twile ni mi twile ni khenseli boti wa mina ma ha ri na un'wana kwala Ncindani un'wana hi loyi i nhlekani boti wa mina minjhani mpfukile hi pfukele papa cancer mina ni na ku vutisa liya ya ka la Phatela hi ku ri a yi sungurini ku hakela ku vana van'wani va complainaku ivi hina van'wani hi nga ha kumi nchumu van'wani se va hakeriwini se mara na sweswi ku lo huyi a hi swi byeriwa nchumu ku ri swi fanele swi fika ku hi fanele hi endla yini kambe ni byelela kumbexani ta vutisa na vo tatana Katingi kambe n'wina a va mi byelangi ku loko mi ri na swivutiso kumbe yini mi vutisa mani a va hi byelangi nchumu a yi sungule ku hakela a ni ali mi hlamuserile sweswo hakela ni vula ku a ni ya hakelangi se mina xivutiso namuntlha hi va tisangi a ku ri ha kun'wana laha mi ta vutisa kona hi leswi ni lava vutisa swona ne ku hava that's why namuntlha ni vona ku ri na nkateko loko ni vutisa inkomo papa cancer swinene ma ha ri na n'wana kwala Ntindani ve ri vo hetisela loyi a nghenaka sweswi ta va ri vo hetisela hi ta tlhelela ka tatana Katingi hi ndlela leyo ya ka Xihahela na le ka ra Phatela wo hetisela hi loyi nhlekani hallo Botpet ni lava ku vutisa xikombelo xa ka Ngove ku ri xona xi fikela kwihi
xi fike kwihi n'wina xi fike kwihi ka n'wina hi tsarisini hinkwaswo mi tsarise yini vatini va ka Landclaim va ta hi tsarisa mara a va mi tsarisa yini na ku tiva ku a va mi tsarisa mavito a va mi tsarisa ti-account mavito swa lembe mani since last year a sweswintshwa okay mani tatwa kumbe mi nga si famba n'wina kwalano tatani ka tengeni va chucha na vona lava mi nga va chuchi va lava ku tanihileswi na n'wi mi va konanisaku na mina la ku va konanisa ni ta kota ku va pfuna kahle a va ni byeli ku va nghenisi swikoxo hi 1998 kumbe va nghenisi swikoxo hi 2014 xin'wana lexi minkarhi yo tala hi xi lavaku hi lexi hi xi vulaku reference number lexi swi nga ku KRP hi ku vona va vulavula hi ku tsarisa kumbexani mani hi twa ku mi nghenise xikoxo lexi xikoxo a hi swi tivi hina volo hi vitana tribal va ku hi ta heta ku na va ka Landclaim va tela ku ta hi tsarisa mavito mayelana na yini a mi n'we mo yisa mavito misava na xikoxo xa misava xi nga nghenisiwa rini a mi vutisangi a hi vutisangi sweswo swi nga va swi tiva hi lave le tribal ya Shaka Ngove nemetweli papa inkomo hayi ta va hlamula loko va ku Shaka Ngove na sisi okay yana ni mahlweni tatani ka tinghenisa leti minete ta muni nda sungula hi ka chayela xi hi tindlela timbirhi hi va hakerile ivi ku va na leswi swi vulaku shortfall ku loko ku nghena lembe timali tin'wana mi kuma ku va fanele va hakeriwa ra vumbirhi i ntiyiso xi le ku hlweleni na problem ya system ni ta ku i nongonoko lowu wu tirhisaka na va treasury wu na swihoxo swo karhi sweswiwani hi ta va hi ka hi nghena amoyeni hi ringeta ku hlamusela vanhu ku hlwela loku nga kona leswaku va kota ku swi twisisa se i ntiyiso a va fanele va hakeriwile leswa va October yinini se hi ta va hi karhi hi ri busy van'wani ku na vanhu a hi ntiyiso ya ku hava munhu wo vulavula na yena tatani Magada ya tshama ri kona nambara ya yena i 082-465-7848 van'wani i vanhu lava va tirhaka na vona va tshama va ri na tikomiti tshama ti ri na tona tinambara ta ti-official kumbe vatirhi lava tirhaka na xikosi xo karhi se ni ta ka ya ya ka Xahele yi na swiphemu swimbirhi handle ka leyi ni nga vulavula hi yona ku va yi ri khweleni ku na yin'wana yi nga ya khoto hikuva vanhu va kona va te late ku ta va ta tsarisa ku fika laha hi boheka ku ya khoto ku ya hahluriwa kwale ya ha ri kwale khoto se hi tshama hi ka hi vulavula na muyimeri wa vona ya ka ya tirhiwa na yona yi ta fika makumu loko ti boya ka muyimeri wa vona u ta va byela ko yi fika kwihi yi fika kwihi hambi hina loko vo hlanganisa na tatani i Chauke hi teka la komiti ya vona yi nga na yona wa swi kota ku va hlamusela ku yi fika kwihi ofisi ya yena yi tshama yi pfulekile kasi ya ka Raphahlelo na yona yi na xiphemu xexo yo fana na ya ka Xahele ku ri ku na lava swi nga pasa mara hikuva a ku sale van'wana lava va nga ta ka ndzhaku swi endle leswaku yi kota ku yimisiwa va tsutsumi va ya khoto va ku hawa mi nga hakela njhani hina hi nga tsarisiwangi se hi mpela yi va yi se na yona yi le ku tirhweni le khoto kambe hi bohekile ku va hi yima hi nga koti ku hakela lava hakara ha va pfuna na vona loko vo ya ka loyara ya vona lava va nga endlisa xikoto kumbe va ya ka komiti ya le ka Raphahlelo va swi kota ku va hlamusela naswona loko vo hi fonela kumbe va fonela tatani Magada tanihi ha swi kota ku va hlamusela ku fika kwihi se ofisi ya hina a yi va arrayisi ku fana na lava va 2014 yaleyi tshama yi ri kona na loko vo ta kwala etiofisini ta hina laha a Nedbank building kwala Schoeman Street kumbe va ta helela ndo va fika va ku ni lava ku tiva xikoxo xa ka Raphahlelo xa ka Xahele xi fika kwihi hi ta swi kota ku va hlamusela kambe a hi tseleni ka ha ri na swiviko hi tshame hi mi vitana siku rin'wana hi mi vutisa hi swona sorry moni hi tsele ya ka Ngove ya ka Ngove ya ha ri kule ku tirhiwa ya ka Ngove hi fike hi yima ku va hi tsarisa vanhu hi mhaka ya ku na yona ya khumbeka ka swikoxo swin'wana leswi nga khoto swo fana na swa ka Nhlaniki na ka Nhlaniki na lava ka Maxingi la ka Dzingidzingi na va Maswangani se hi te a yi fane yi yimile mhaka loko yi ya khoto a wu pfa u tsutsuma na yona hala tlhelo administratively laha hi tlhelo ra hala tiofisini hi yimisile
se ha ta burisana na hosi Ngove na komiti ya vona ku va kota ku hlamusela vanhu xiheri kambe vatirhi va hlamuserile ku ri a va yi va ya vulavula na vanhu va swi tiva ku ri a yi lo yima ntsena kambe yi va yi khumbeka ka swikoxo leswi swi nga a khoto ene khoto a hi la ku vanhu va swi twisisa khoto a yi fanenela yo ba munhu yi khomiwa leswi hi tirhisaka swona swin'wana swikoxo swi tirha hi hina kwala ofisini hi commission kasi swin'wana swi tirha hi land court se i matirhelo ya kona leswi swi tirhisiwaka swona ni sale minute ni ri ka ha ri na vanhu va taka va ku no loko ku ri ku swa koxa swa misava swi le ku hlweleni tanani haleni hina heta mu lavela muyimeri wa nawu humesani mali muni ndlana yini swi swa muxaka wolowo miri yini ka vaaki lava nga yingisela hi minute tatani Katingi ya loko a mi lo ni vutisa malembe ya ntlhanu lama nga hundza a ni ta ku va endla xihoxo kambe sweswi loko mo ni vutisa hi ku ya hi vumbiwa munhu loko ku a ti twisisa timfanelo ta yena na la a fanele a kuma miyimeri a swi twisisa ku endla yini a nga ya ka miyimeri ku a n'wi endlela swo karhi ku fana na timhaka ta swikoxo mara loko a nga swi twisisi a ti ka hina a hi vutisa ku swilo swa xikoxo swi endlisiwa ku yini leswaku a nga tikumi a karhi a lahlekeriwa hi mali a nga swi tivi ku hikokwalaho ka yini yi fanele ku lahleka se a ni nga vuli ku ri lava va milawu va nga va pfuni vanhu ku na nkarhi lowu swi lavekaka loko mi twile ni ka ni vulavula ku na swikoxo leswi vanhu va nga tikuma va salele handle loko va yile va ya hlangana na va lava milawu va swi kotile ku va pfuna hi tirhisana na vona se ni nge vuli ku munhu a nga eka swa va milawu mara a ti hlanganisi na hina ka timhaka ta swikoxo a vulavula na hina loko hi mpela swi lava va milawu hi ta swi kota ku n'wi tsundzuxa tatani Katingi ku hela ka vhiki lokunene ku ya mahlweni nkomo na n'wina a swivetana hi khensa swinene a khensa sweswo mi nga hi rivali leswaku vanhu va swi tiva ku hi vulavula na vona na sweswi mi nge loko sungula lembe ximali mi ta hoxela nyana hi ta kota ku mayiwo mhaka ko sweswo mi yintsera mungalano na FM na kona ku Africa wa vulavula u gimetiswa swa makumu humelesiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula a hi hlangane na nongonoko kambe vhiki leri tako kambe sweswi hi ya ka na kona ku dzumba na mina hi rito ra Ike Ngoveni vuhumelerisi bya Mchangani kambe sweswo a ndzhaku ka mahungu ya misava ya awara 2 nhlekani Johannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela